O te whaatalo whātu ma le anganga whaaloalo I le nei tai au. Ma le maleifo mai o le tātou o tenu I whanunga le lei o le amatanga o whea mga ruenga o le nei tai au whau. Le mawhai titia le anganga whaavitai I lo tātou o tua. Ona o lana pule whaito tasi wana te tai mailo sui fua mo lo tātou ola. Wa ia te pena ile nei lao lao tātou te toe wheloa ia I lunga o le proklame ale ET Live. E pei ona masania I tai au o asato na I te tasi. Via le lofa maleanga le leo le tua, e ui lava fo ina tātou valavalai, ma fesusu iai wingo le tau I leitu ma leitu ar kelope, ma le faa wawa I peo le tulanga le mautonu o lo o iai lo tātou lorolangi I le ngase ngase. Wa lo no tau sila fia. Ai o le nei lava tai au, wa e sila mai o lo te tiru atu. Wa e whaafo mai o leo te talatala no atu le nei tau. Pine ai le anga le leo le tua, ia Samoa. Manatu sa manuia lau folonga I le nei vai aso. Fea lava fo ele kelope, vai ngore kelope sa whaatino ai o whaiwalo filima, sa ili ngā manuia mo le tau singo o tātou a inga e meise lo tātou o te nupele I Samoa. Eile manatu maurunga Samoa se ai. A walau whinaunga I le nei vai aso. Tui le nei, whatalo whatu, ma le nganga whaanono tele I lo tātou o tenu. E le ma whailau fōna, whangaloina. Tāpua inga mau ta mamati nā mātutua o le tenu. O lo tāpua ia pēr whaiwalo filima o tama whanau o le tenu. E iai ma le nei au aunanga. O na lava le mawhanawhana ma le loto tele le whaauina o ngaruenga I le aso ma le aso. I lau tau te talo, ma lau tau whaamanuianga. Ma mori mai I le tātou porokalame. Ia o le tai au nei. O le tātou porokala masani, ua loa no tau sila fia e peo na sa wha e moatu le tātou wata ananafi, ma le tātou porokala me whaapitoa I le aso ananafi. Le tūlanga ua tini tau nuu ne iai le mata aupu I le tātou whainga malo I Samoa. O le ale tele iai sa uwha amatalanga awa o le ua nofo ilo le tātou tenu. I le taunu ungana iai le whaamasinonga o le Court of Appeal la Samoa, I le aso nafi, ma le whaatulangana ua iai le whainga malo, filifilia, alo ia, I lo tātua tenu, mai le aso iwa o le masino apelila, sa whaatino ai la lato whainga palota. O le porkalame lai le tai o nei, o le a nga I le whaatananoanga o le whaaiunga a le whaamasinonga. E pēna se nafi o nafia, e na o na oto atu lava o le tonu unga na iai, e le iai se avanoa. E au ili iai le whaaiunga a le whaamasinonga na mawhoi o na tau nuu I le tonu unga na iai. Tai o neo le a whaatasi mai le tātou, a tātou malo whaalolungia, e pei o na masani ai. Ia o na tātou whaanga solo le e talanoa mau ili. Le tūlanga I le whaeunga le whaamasinonga I le aso nafi. Tai au nei, ia e fia fo e whaelo atu, sa iei se tau mo whai ngā le porokalame le tai au nei, se whesua ta inga malana fionga I le tamai ta iparamia, le fionga ia fia me Naomi Mataafa. Ai, o le ua wha mauti no mai nei, o le ale maua sa tātou avano nei le tai au, ona masalo o leo te talano atu le teimil nei, a o lea ua a mata o na whanga solo, leo wai fono tanga, a le kapeneta filifilia, a le malo tutotasi o Samoa, malana whainga malo, le sa whatuina I le aso. Nafi nei la tai au, o la o whai ai le whailo inga le fionga le tamai te para, mia malana kapeneta mo le urua I teimi. Salo le tūlanga leo le whaatulanga ino ala tau ngā luenga mo le hanga ilo I luma, o le pulenga o le whainga malo o le tātua tunu. O le so o toi le mana nato whelo e inga, ma whaururunga o matanga luenga umalawa le malo. Ai o lo o talusia, e ona maua so tātua wanoa, I le tā o le se furumana lua I le awa uli o le so. E le whapela o le lakungangi o le iti laive kausulua le ai, e le whapenga le whainga o le kako mea. E pese a kwa le iti laive e longa I masai, a umalo whasa I fua, kapito. Ai a tarsulua, ai maua so tātua wanoa. Mo le fionga I le tamai te ipale mi, statu whatanong. Ia, oi ka whirka kua fui me kua whirka kua live. Tau puna mo tātou, I rana yaso. Ai, o le whatatianga nā, o le tātou whatanong, whatalo whatu fo le tātou tenu o lo mai mo mai I tawhai o le tenu. O kirikiro kua, wale ngaka I Australia.
ai o ia o ko le o e ku piko o kal mamau le me o ko alo fa ku ia fa lao pe o mo mo fa salonga ale iti la ta lo la tato marolongo le tri mai fa ta mai tato malo fa ro ngi tato fanga sololo tato tata no o le fa le pe balo kingo o le magua I mafi fi lava o le unga ai le iai se vai pano le unga le anafi ele I matua mai o io le ale me wo fa ele fa unga le fa msilonga malona taunu unga na taunu iai ile aso nafi fail malonga to tiri mai fa wow le iti live mo oe ile nei tai. We'll be right back. Welcome to 15 Thornton Street, Putaruru. My name is Tangalo Manase from LJ Hukanel. This magnificent and beautiful modern home was built 10 years ago, sited for the sun on a 974 square metre section. Come on in, let me show you around. Well, now that you have seen this magnificent and beautiful family home, it's centrally located, 45 minutes from Rotorua, Tauranga, and it's only an hour drive to Hamilton. But not only that, it's only a couple of minutes from our local town centre. So come on, check out our open home on Saturday at 12 p.m. See you there. Welcome to 15 Thornton Street, Putaruru. My name is Tangalo Manase from LJ Hukanel. This magnificent and beautiful modern home was built 10 years ago, sited for the sun on a 974 square metre section. Come on in, let me show you around. Well, now that you have seen this magnificent and beautiful family home, it's centrally located, 45 minutes from Rotorua, Tauranga, and it's only an hour drive to Hamilton. But not only that, it's only a couple of minutes from our local town centre. So come on, check out our open home on Saturday at 12 p.m. See you there. Toe whaaawawai o le iti live le nei tai au tarimania tātou whaasalungo le ua tau mai le tātou potu whaasalungia tātou malo whaarorangi o le nei tai au. Ia, e le toi tau whailo o tama whanau lava le atunu wa au maua ini sile nei, ia ma lātou ngā ruenga o loo ngā rurua hei. Ia e whai am tapatapa i le tātou proklame ono lātou whaiwalo filima e whasosoani i le whaamala malamaina o matao pu e talanoina malangaina ina nei prokalame o le nauno te inga lava ina ia manino i le whaafonga a le tātua. Tunu e whiwhiwa latu lewa, whatasi mai le sunga le tamata i whomai, Dr. Christina Lalaai tau sa, ia, te le whaiwalo filimo le nei tamaitai o le atu, ole kamakai whomai ngei. E whea I le wā o Wellingkongi o makale skeke, io e. E le o se kangaka la fo ele e ngofo se mea ngofo mau. E whea rua ia ma whea vea ilongo whale ie. Le anga o ngā whaiwalo filima e mo mia i le mālongi sila i o ngā wasoa soangi. Le sunga le pari tele. Pera masenele tātou proklame le tai au le tai. Ia, tālo wha malorus se fo manuia i lua fionga proklame le tai au.
Ya, se fo manuia ma le langi mai lau to fa palauli. A pe fo I le malu al tato o venga venga le ti live. Ya, fa fe lo fo I le fionga al tamai tai fo mai nei. Ya. Pia mai lau fa fe lo I mal fa talo fo il pa ia mal malu so tato o tunu. Ya, fe lava le tafa o lo mo mai ai tato po kala me nei tai. Ya. So I fo manuia ma le langi mama. Pia ma foi lo fatalo foi le sunga pali tele lo fionga le fatsono pokalame ele malu le fionga le fatalo fat foi lo sunga pali ma wona ia va no e toi fe lo ai ma si foi le fa funga a ma le au mai mo pokalame ma sani ma lo sei fo manuia E te tau na manino le whaafonga le atinu u lau sunga le tamai te fo mai ma lau sunga le pari tere. E leo se me fo foina le tātou panel down lei. Ai ia le sila fia le atinu. E maua lo le unga le asana nafi. Ai o maua lo ma le whaamtalanga. Wa tau nuu mai I nei o na nafi. Aso whareile. A o le aso nulu. Na tau nuu mai ele sunga le tamai ta nei whaafatai. E alua lua e ke ia au kilangi le ku. Ia. Lela, o le mātou whātasinga la le tau ne, elo se mea na fuafuaina, pena plan le lei, wa tāla whiunga lava le maua le unga nafi. Mara o iloa, o leo e ne au kilani le sunga le tama, ia o awa noa e le au maua. Sunga ia le pari tele au ngofia lava lana sunga ne e wala watu le proklame mo le tūlanga le wha mara mai nua unga wha pena. Anyway, tātou tala me whasolo. Mōmbua, whesa ia na whila usunga le tama te wha le te mina ma walitala. sao I le pitanu u leo Manurewa ai el watu lo male tala oka I think o inga lo si la se la ngona ke minga. o le atono o le ufa parangi wele fa pe jubilation na matua fia o le lopo matua o val fia male nga fa tai le tua o maua le unga sa no fo talo ai ia no fo tata po ai fo ia si tata watu no yo la ngona na sa ia nafi ai la ngona la fia fo ile so na mitsa vale ai la ngona fia file mbu fo ile ia o se la ngona na Lo sunga pari. E manu tala na fio fesa. Aftai tui. E mo mai le fam talanga na fi. Ia te longona na po le lo full lima te ile tolu. Nei New Zealand. A te longolo le full lima na te ile fai Samoa. O le la uli unga fam sinonga. Ia e te vina sa ina I fontanga le son nafi. Ai ina ua mai a ona lauli unga ma ua moa fo ile fam talanga tulanga ma va ile unga. Tu ie ile upu fo ile masanya no fa longo la unga ina la ufainga luenga stofia le tua. O le taimi le tua. Okay. O le taimi le tua. Ai vai mai fo ile maua ale autola toa ale atunu. Ele falala fu le niu. Alilo. Mai le tu lolo fua la au o le wa maua. Alilo. Ia e te le mano no ai upu o le tala le lei. Te le mano no ai upu o le atunu e wha amatala ai la ngona. Yep. Ma wha amatala ai le tūlanga wo o iai. Le tūlanga sa tātou no nofo. Tātou tatalo ma tātou anapongi. Ai mese le tūlanga le mautonu. Le alai e wha amai e se wha amatalanga tui. A pe vo I la fionga le tamai tai fo mai nei. E iai le mafu anga. Na lai o na wha umi. Ia le mautonu lea sa whea ngai masi o tātou atunu. Ma sa wai fo I ma le taritonunga pe o na uta ua. E iai ia le taimi o le atua. Se taimi, ia o le tātou tala noa la ia I mafu anga walai o na wha umi le nei. Alilo. Whawhita uli sa tula I mai le atunu. Ale nei taimi. Vi ia leri. I think o le mea tā ua I lau I lota la ngona I le aso na fi. I think wale tu tā ua I lo mawafau le se pati. O le mea na la ngona ai lota fia ma ta whawhatai ai I te I le atua. Wa maua se malo. Po o ai lava. Ua maua se malo. Langa, o le mena lai no mimita ma ulo tele ma peye. Ta woso fu la ngona ole. Ina ua malingilo I mata I le asona. Wa velo tatu wa tunu umale, ma le to ole na iai. Ole a vea ma mea pe se mea ula le Pasifika. Ma le tilo mai le tele wa tunu
i le atunu e matua lana fa'atemokalasi i le Pasifika. A o lea ua tu ai le mataupu lea. A o le taunu'uga lai le asuana afuape. Ua makuā manaia, regardless po o ai e kumai, ua iai se whainga malo o le tātua tunu. Tau i le longona ngā kusina. Ya, sa le lava. O le si langona saya nafi o le afo e malosi le mea muni. Malosi o le mea muni wa pe o le esa no sa no pari te le sa fa umi. Ai sa ye fo ina va e nga tau sa tau mai tau mai le valia. Le wata tau o mel te mine. Ya, stamina tau o i le vaenga na. Ai pe o tau e te au sa ya te le tangata sa faitio ma lafo fo itala le famsinonga. Ai pe o na fi mali unga famsinonga na mai ile manino tsai ai. Pe o le malosi na o le mea moni sa o lawa e famsinonga ilana fai unga. Ile me moni ma le me tau ma fa maon. Pari, atau te le yo al whaunga. Aso. Alo te tonunga foi nā tui. Po lea lava le tūlanga sai ai le tāpua inga Samoa. Pe HRPP, pe FAST, pe sa tutotasi, po lea lava le tūlanga. A o le mea pito sili o na tāhua. O lea ua tali le to tu ngā. Sa whea ngai ma lea tunu. Mai e lefe silingia. O le nei mata upu. Ua langa la ngā ai fina ngalo lea tunu. E o lava i lau whai ngaluenga tutofi a lea tunu. Madiro. Ua o iai so la tō fina ngalo. Lea la ua mai le whai unga le whamasinonga. Ta o toia, po whesa e anga ia. A le mea pito sili o na tāua. Lea au mai le taimi o lea tua. Ma ua tali lea tua. Sa moa o lau whai ngā malo le nā. Madiro. Nele, tato wha ngā solo lo i le i amata me hera o fiong lo songa le tamata i fo mai. O waku pe koe kusia ako ale i mua whaka. Ia, amata me oe? Tui o se ole whai unga pe o na tā o le ne tai au mai ana nafi. O se whai unga e se le manino whai ngofie mai lawa le whaamatalanga fo i lea o le whamsinonga e o nei unga. Manino ia i rona whaamatalanga au ili mai. Ma toi te pai tūlanga fo i lea wala i ona tato o le instability le sa tato iai. O le toi te palai tu le whaamamlama atili mai ma au ili mai lalu. O pe o tūlanga na sa whengofie ona talia nafi. Au se tūlanga pito silina tau e te au se taimi fo i sau noa ia le i pali te. O le tūlanga fo i lea o le whaamani nonga mai o le tūlanga ua lai ona talia ma whaatulafono inai tono le whaavai. Le avea ai o le whaatautonga le sa whai e le whaen whaapawhai le fast. Ma whaatautonga o talia malo ia e tusa o whaatulanga ina o lalo o le whaavai o masio tata o tunu. Yo le tāuna ia tia o le manino mai o le whaangasolonga mai vaenga wai whanai vaenga tāua le i le whai unga. I le mafuanga wala iona o le whai unga le whamasinonga i le tūlanga lea nafi. No suma pari. Tui, e luas fulu iwa i tūlau. O le whai unga tustusia le whamasinonga. I to tonu le nā luas fulu iwa. So o se mata i tusi, so o se iota, ma so o se upu. O le whai unga le whamasinonga. E iai lona winga. E iai fo i lona tāua. Mai o le ulua i taimile nei. Ua matua i longa o na langa i lunga. Alu i lalo, alu i autafa, alu i sai, alu i sifo. Le lote ina o le whaavai. Matua au ili le. O le whai unga la leo atu ina mai e le whamasinonga. O tāle sanga apili. Ua tali umai lava fesili. Ua tali umai lava le mautonu. Ua tali umai lava fina ngalo. Sa atu fesili ai le atunu. I le whaavai. Malona whaatinoina. Le ua tali umai le whamasinonga. O tāle sanga. Mai e iai le talitonu. Ia, tui. Lau veonga te mai tai fua mai. Tātou atunu uwe mai e tele tae au. Ma liro. Tele tae au. A o le tae au le nei. Ina ua au mai le unga le whamasinonga. E mawhai ona o whapea. O le tae au o le whaavahe. Ma liro. Lea ua tautala i le whai unga le whamasinonga.
o le taeao o le whaavae. Tui, ia, la atau o tōtua mtalanga i le whainga tususia. I upu tō mua lava le whainga tususia, o lai au mai manino i le whainga tususia, se fesili, ma se mata upu au tū, o le ao te lenga atoa, o le whainga le whaamsinonga. Whai mai le mata upu au tū, le tau tala ai le upu tō mua, ai mai. Pe sa usu ia, le paia inga se fulu fitu, a le pale mene a Samoa. Ai pe ua tūla i mai, le vaenga wha upu whai, a le whatua tua i le atua Samoa ua tasi. O loo iai le fulisia, o sui mamalu le pale mene, ma le fulisia o le palota le atunu. E whatuina se malo fau. Le au te lenga nao le mata upa utu le a mai i le amatanga upu tomu. O ne saulo leo le whai unga tui. Ua toe au mai a toha e le whai unga le whamasinonga, tau alumanga umalawai a mata mai lawai le aso. Mua. Na mae a ai le whai ngā whitwhilinga le atunu le aso iwa a perila. Se ia o mai lawai le aso anafi. O le winga nao le mautui, o lea ua tali le whamasinonga, i mea umalawa sa tātou siri ai. Ia, o na whaanga solo tai tasi mai loa, tai peo na sau noa le whionga le mai tai fō mai. A mata mai lava i le whaatautonga. I le whaatautonga. O le whisini sa au mai i le whamasinonga. Pe whaamao nia, wha le tūla whono, wha le whaamai. Le whaatautonga sa whai lalo le whali ie. E le vaenga wha whai le fast, i la solufu le whao me, lua wherua tasu. Ai a whai e le whaamao nia. E ma whai la o na whao ngā le doctrine of necessity. E whao ngā ai le malusi anga o le tautonga sa whai. Sili na sa whaatula i mai. O na ngā ilola i o le whaamasinonga. E whaamatala au ili vaenga taitasi. A mata mai le whaatautonga. Whai mai le whaamasinonga. Ia, o le upule mai ele unga le whaamasinonga tui o le refuse. Ai o lau whao ngā ina i se whaasa mua lata mai. Alira. Toi tu sao. E malama ngō fie. Ia o le refuse. Wa e musu. Wa e musu. Whai mai le whai unga le whaamasinonga. Ua musu le ao le malo. E whaatino na tiute. E tu sa ai. Maona matafa i o i lalo le whaamai. Ua musu le fono al sui tofia. Po le sui iao. E whaatino le whaatautonga. Ua musu le fofonga whetalai. A tausi sa iai. I le paia inga sfulu ono. E tatala le mautafono le palemene. Ona o la sa ia na ia. Ki. O le mautafono. E so e atu le whailau tusi. O le fono a hawau. Whai tu la fono. Afa sultasi. Wa nga ilona mauta. O tangata ia. Le tautala iai le whaamai. E iai o lato mutawhai oi. E whaatino. Ai le whaatautoina. O le palemene. O le ala le tūlanga sa iai. E ui na whai mai. Le polo inga ma le malelenga le ao le malo i le aso luas fulo me lua whelua tasi. O le afo le iwa i le aso luas fulo whao me. O le a usui hai le fono ma whaatauto ai. Ai le i whaatali. Ai le i whaatali iai le vaenga whaupwhai. Ai le whaatuatua i le atua sa motas. Ma e le i avea foi le mumusu o i la tau ia whaatino la tau mtawhai oi. Na solo muli ai le fast. Mai le whaatino ina o matawhai oi. O lo tautala e whaavahe. Ia lea lana sa. Pe ta ele lima le fiafi o le solusul whao me ai whaatino lo ina ua mumusu i la tau ia. E whaatino la tau tiu. Tasi wa mau le aforiwa le tai au le. Aforiwa. A mata la mai wapea me whamsinonga. Tu lai la fionga le sa whapito la fionga fia me. Polo ina le tofa ia vea tau ia whaatasi pule iata. E wala au le whailau tusi al fono. Ia le sa tato wawaimu. Wa matua i leo tele le tamalo vea. Whaatolu na wala au le swafa. O le whailau tusi al fono. E le ises. O na whaatulo la ia le fionga le sa whapito. Le lafo. E tofia le fionga i le tamaitai lo ia. Le sunga ia tau la papa prenda he wala tu.
e a vea ma fai lau tusi al fono. Le sa fa aluaina e la fionga le sunga la uli al mali toa. Se e loa lea o le sunga tau papa. E fa atino tiute o le fai lau tusi al fono. Le na mata tu umai le tu. Le sa tatu wa vai umai e. A o leo to e fa matala uma mai e fa masinonga. Ina ia fa mau ni le mau. Pe fa le tula fono fa le fa vai. Le fa tau tonga. Uma o se mai le sunga tau papa e fa atino tiute le fai lau tusi al fono. Fa tau tō loa e fionga le fonga fitalai. Fa tau tō le fionga le sui fonga fitalai. Se e mai le fionga le fonga fitalai, fa tau tō sui mamalu o le palemene. Sui, fai pule, o le vanga fa upai le fast. Ma e ale na, se e, i le firifiri ina o le palemia. Fa tau tō le palemia, se e mai le fionga i le palemia, le fionga le sao vapito, tō laulauna na kapeneta, fa tau tō le kapeneta, ona umai leo le naso. I le tangatanga ia le whamasinonga. O lea sa whaatino uma. Tau alumanga, o loo tautala iei le whaamai. I le whaatautonga le sa whaila sulusu whao me. Lua whi luatas. Istina, ese. Atono le siwa inga tau ole unga. Wa le manino le saunanga pari tili. Ele siwa inga ole unga whaapia mai. Pesa awai sui e te tau na awai. I la tau sa tau na awai. Wa pe o le sivile vaenga le pe e te le foi e tanu nga whapia. Ona le awai sui o le whaipule le chapipi. Pe whapifela le tūlanga leo. Ai lo manino mai le unga le alwhamsinonga. O le afo i la tau e maua le quorum o tono o le afo o le palemini. Wa le 5 luna fo, 5 tasino fo o lona winga. As long as e maua le afo le palemini. Ia, e mawhai ona whaatino le fontanga le palemini pe ona saulunga le tula fono ma le whaavai. E lea la sa, e mo i ele iai, ele awai sui ele cha pipi. Ana atoa le 2 sui o le fast. Le ua mawhai sa mawhai ona la tau whaatoa ina maua le quorum. E mawhai ona whaatau taia i ele afo ele fono le palemini. La por kala men nafi. Lo sunga ile tomate fo mai malo sunga pale tele. Le sa fa yel fesiti. Il betono le wo lo fa mama. A fai wo fa mai le fa masidonga o le fa tau tonga le na fa ile asolea. Walo iene. O le fesili na tu mai tau. Ala le wingo le ngola. Luos fuluano. Le na fa tau to. Finish. Awanga luos fuluano asu yang fa koko. Ile asolea. O le ala le mea o le atupu le si luos fululima. Ma le fia le o toi mai nei ese mai le. O le ufa mali ene, pero mele le fa mamane kustila. Wa atoa le quorum. E usua le fono ala le atunu. O le fesili nano lofu ma wanafi. O le ke karsia. I kali le asori ngai. A sa uno mal fam sidongo. O le fa tautonga le sa fa le asolea. Ma la tau na fa tauto le asolea. O le fa inga marlo le na. Oh, wait a minute. Fa fela le si vai. La sa silsila ye Christina. O le siwa inga pe ona sa no pali te wa fo i sola. O le refusal. Tu se ele fa pe ele I watu ona wa ni va inga fo ele tu la fo no tau fia ele la tu awai atu ile a fo tanga ma fa tau songa sa fai na ona le awai atu. Ona o mumusu ele fia awai le va ile fo tanga le fa o le la tu mumusu la awai le fo no. Ele avea il tono le fa vai ele avea la lo la to le awai mai le fontanga lia e tau fia ele fa anga solonga o le fono al palemini samo pe sa talina Pari tui taua ia sili o le sa tau fa manino le ana fa manino au ili mai ele fa unga al fa sinonga tal sanga le tūlanga lea o le omtafa yo le al malo le sa fa manino mai ai me se tūlanga le sa mai ele male lenga le al malo le sofa yu lai le sa ia o sofa ia ma fa sanga tau ele fa sinonga ta tala noa ia le ngana fa faingo fie ele se fe au ele fa sinonga I fa tino ino tafa yo le al malo le ala sa tau tala le fa sinonga okay a fa yo lo fina ngalona o le fesili o fea e o mai ai tafa yo na fa tino e au mai la lo fa vai au mai mal fina ngalo le fa sinonga le au malo ma to finga fa le fa vai uma o I la to o au auna o le fa vai e le oni pule they are non masters Oh. e le oni pule o le fa vai
ko sevens. Yeah. Wa au no le fa mai. O le tulanga la le wa mai lo fina ngala tui. O le foi la wa mai fina ngala o le fa masino ma ulunga. E le o iai se mata fa yoi. O le au le malo i lalo le fa mai. E na te toe talo ina ai se fono le panemene. Pe a mai ale fa sulu li maso. Le tau tala iai le mata ku lima lu le fa mai. O na au mai ai la ia o le fa winganga le fa masino ma ulunga tu sai. Ma lau la tau mata fa yoi lalo le tula fono fa mai fa winga. Ma fai unga ili tula fono fa mai. Fai mai le fai unga le fa masino. A fai wa le fa tino ina mata fa yoi. A ua pasi le taime tau na fa tino ina ai. Pau wa le vaenga e tau tala i le fa vai e fesili ai mo so la tau fina ngalo ma se la tau fa yunga. Fa masino ma walunga. Yep. Na o le fa masino ma walunga lava. A fai ua pasi le taime fesili lo fa masino ma walunga. O le tulanga le sa no i tui wa mai on fa tau tosu e lufu ono ale vaenga fa fai ale fast. Ai le fa tau ina ia sui to lufu lima le sai ai wa le to to su valu nei. Ali cha pipi. Ele o iai se vaenga o le fa vai o tau tala le tulanga lea. Mari. Po le ale fai ngole a fai ni sui fai pule. Pe a fa pea. O mai ale fa su limas. Ai le fa tau ina. Ai o loo manino tu la fontu mau. Ale mauta. A fai e le no foia, le no foa, sui fono, i fono tanga so e tolu. E iai le malo si anga le fonga fitalai. E polo ina ai le fa le nga ina. O le sui fono, ai toi fo e fai ngā palota. O le tūlanga la al fisilina tu. I lo tel tonunga iai, ma lau wa ai ai e tu sai ma le tu la fono fa vai. Ma tu la fono tu mau le mauta. Wa umar taimi. Wa umar taimi. O le tau, o le whapari. O le tau loto lau fasili. Nai manino lau forsanga. E fōlinga mai, o le teimi la lea, take over the speaker. A misi whonutanga so o e au noa ma se tala e le speaker. O le speaker e whaiara whaunga. But my question, papari, o le tono whalafono le te sao no ia. My question, pali, la whawhena e le tono whalafono, e le i whaatau tō ina oe. E ui na filifilia oe lo tuma, a e le i whaatau tō ina ia whaamalia le tula fono, officially o oe o le suifai pule. And that gives you the right e te a whiu e tono le whaalafono. Le, komo mai pati pere kawai. Sao le tui. Ma le vaenga tonu le sau no mai ai. Pe o tau avatu i se whaamatalanga. E lo iai se vaenga o le whaamai. O tau tala le tūlanga lea. Manga nā ai le tūla fono tū mau. Tula fono tū mau. Lea tau tala i malo si anga le whanga whitalai. A o le tūlanga lo ia lava ia tu sai mal tūla fono whaamai. Ua uma le taimi. Maria. Ua uma le taimi. Lea lea tau tala le whai unga le whamsinonga mau alunga. A whai ua uma le taimi te tau wai ona whaatino. Ma tā whai oi i lalo le tūla fono whaamai. Tasi ia le vaenga i whisiri ai. Mo se ta iala, ma se whai unga. Whamsinonga mau alunga. Whamsinonga foi la. O lona winga la. Au vai le ata le tui. Lau tau ai o le ata whaasolo. Maria. Lea ua uma le season 1. Yeah. Uma nafi season 1. La tātou wā ngai atu i le season 2. Pe mele Maria e sao nanga a pari. Kusina pe, o le o kau ko mangu. Pe o le mea lea na tuli ngai e le fast. Le wha kau konga ia whai ai le uma le wha sururi maso. Yeah. So le wala sa noanga, manino i e whaawai tūlanga le e a foi. Fast food lima so au mai ai le whainga pālota. E te tau ono o le tūsi e le whaawai. E te tau ona whai e le whontanga i palimene ma whai e tūlanga le na whai le fast. Ma o te tai tonu fo i o tūlanga na whaatino i nei fast ma le sunga ia Brenda o se mamata whio. O tūlanga fo i lea sila le sila tutoa ma lava lo la sila fia i le whaawai Samoa. Na ma whai ona whaatatia fufuanga mo le whaatautonga. O wana whaapea mauti noa e lo ia e le whainga tau na mau se unga e le mawhai ona whaatinoina. Ai te lele sila fia sa iai na mawhai ona whaatinoina. Ma e se tūlanga pe ona le whaina pa i e sau noanga pali. O le tūlanga lea i le pawa le aho malo. Wai pe o le e ta ua me tonu le whai unga. E tusape le awai le aho le malo. A le i ni tangata e whaatinoina ona tiuti. A wai pe o le me ta ua le sau tonu o le unga.
e le tauto le sui fai pule i le au le malo e tauto le atua e le tauto le au le malo so therefore e te tau ala pe iai pele iai o le ai fai le tauto nga le fai pule i le atua o wau le role le head of state le ceremonial ceremonial on the role o le role e mawhai na fai e whaatino ina e sistangata pe la le ona whaatino ina i le aso le e nisi fo o notary public o le oloia le nam fai e ona liko ma foi fatu la fono ina le tautonga le sa whaatino ina Ta au ia mta pule na galanga le Christina e mo no sit we le sungal pari ta to fete tasila o le pe fo ringa mai na mata mai le fa manga alfa msilonga i le role mama ta fa yo ia le ao le malo e le pe ona ia fina ngalo iai ai o le mea le si pela mai le fa kasi nga mengo mai ka winga le unga ngaf asa ku si le Christina ya ole sa le la vala so noanga wa pe ole si vai na ta wa le na fina we fo le vai so tu na e fa pe ole so noanga le al malo e le pule mai le fa masinonga i la na filfilinga e fai ona na fai unga ai pe on ta pali ole manino i ole fa vai i me ngat me fai ona a matsa ai la na puli ma le me ngat ai e pasia lo la le fast food lima so le fai wa umalola le malo se le paulo no inga o le temile after the 45 days o le to ela so na malo si anga fo ilia e to e fai se proclamation e to e suile so e fono le palimini wa tono la vai fa vai manino i fast food lima so pe ona tau pari Joi o le sinam ta upu ta ua ia le sa whamanino mai whai unga le whamasinonga. O le tūlanga le sa awa 12 naunga le loia sili. Ma le maenga wha upu whai le chapipi. Whai mai la tō whinaunga. E tu sa ai ma le mta upu lima lua. E fe so o tai ma le mta upu fast food wha pui pui tasi. Ma le fast food wha pui pui tasi. O le ale wingo le mau. Whai mai la tō mau. E le ma whai ona usuia le fono. Se ia vanga nai ua whaato muina le se 10%. E mauna sa watu le chapipi ma le vaenga ma le loia sili. Le ala e masen le foi masen tato va longo sa no mai sunga tu le. Le va pe mai lima lua su yo le. O le parliament. Ale ala o to e fama tala uli ili mai le fama sinonga. Vaenga ma mata upu ta u o le fama mai. E tali ai le to tunga le ma le finunga le. Na mata mai lava i le mta upu whalua, le winga le parliament, o le ao le malo, ma sui usfono filfilia, mai whai ngā palo tale atunu. Sau le mta upu tasi i le wha winganga o le fono au whatu la fono. Sau le mta upu lima lua, malo si anga o le ao le malo, e usuia le fono, to tonu o le fasu lima aso. Sau le mta upu fasu pui tasi, la e tau tala mai, e tasi le sui filfilia, mai tu malo fa palota e lima sutasi o le mau le fa masinonga e lima sutasi sui filifilia o le palemene to sai ma le mta pu fa pui tasi matali tonu e fa masinonga o le ua fa malia ina le mta pu fa su fa pui tasi ina ua mahe al fa nga palota tele le atunu e lima sutasi sui ua filifilia mai fa nga palota o le feso ta inga la le fi nau mai ai le loia sili ma le chapipi e te tau ona fa atumu se 4% lo tau tala ai le fasul fa pui tasi pui a tu la fon fa mai fa to a ma fa ai la iona fa atino malo si anga le al malo le sa va le mta puli ma lua fa mai va msinonga e ma tu a se la vale ta tunua e le sao mai e le o tulanga na tau na ai fa mai lo le fa unga fa msinonga anga i lol vai ngol fam sinonga le tau puli ma ono le tūlanga vo ile e le tau fia ai tau lu manga a le fono au fa tu la fono pe fa pe o yai se no fo o ava no tu sa lava pe ri fa tu muina tu sai mal fa nga palot e le tau fia mai ai le pale meni mai le fa tau no na tuti le tau tale le tau puli ma ono to e fa manino vo ile fam sinonga le tau puli ma fitu le sa no ye la fionga tamai tai fo mai le au fa ingo su yus fono e alo ia ai se fono le quorum le ala tau tale le tau puli ma fitu o le afa o le parliament e mai lo fa ingo fam sinonga e fia su yo le fast le sa va tau to le su fa lu ono fia su yo le parliament lima su tasi o te ale afa o fa malia ina le ngata le tau puli ma ono a o fa malia ina le tau puli ma fitu le ala sa tali ai lo fam sinonga le o tali na to tunga wa tali le tulanga le sa au mai pe le loia sili ma le chapipi
e le mawhai una usui se fono se wanga nai ua whaatumuina super set le ua tali le ua tali e whaamasinonga whai mai voi leo le whaamasinonga o te sanga apili ua mahea voi una lātou whaamanino ina lea mata upu i le lātou vai unga lea sa whai le solua iuni lea whaapea mai ai e whaato a mawhai o na whaatino ina le malo sianga o le whaasu whaapui tasi pui a i le mahea ai o whaamasinonga le palota mahea ni whai ngā palota laiti ai a whai e umaha le maua sulpasene le to ono le u fa mau ni fa msinonga mau lunga ona fa to activate la ia ai a fa ia uma ia palota laiti wa ono ma wa sili atu tamaitai le fa vai na lava le u to ai fa manino mai e fa msinonga mau lunga ma ta u ese ia fa vai le za u tale ese va papo Cristina a tonu le sifa popo ngata we tia u le fa unga le ele le process ele challenging ele facilitingia le attorney general le process o le whaatatonga ele facilitingia ona lai sila fia le lawyer sili o lai na sa o lava mawhaamaoni le process na fai ele fast ina ia fai ele whaatatonga pauli mena la to facilitingia o le legality but the process of it o lai na la to sila fia na sa o mawhaamaoni Bele ole meton lava le na lai na la tso le fisilingia o wa ana fa pe e ni va en ole process le sa e ni ona fa le tonu e challenge le va en le process yeah but the process was flawless ele beatu se fa fingofia au le fiel balonga pari la va popo tu ai te pele tu langa le sa no ile fianga te mai tai fo mai ile fainga le va tautonga la manino mai fa unga fa masino nga tu sai mafina e tauto ile tua silsilese ele tauto ile al malo e tauto ile tua le ala na uma yeri fisili ale al fa masino nga le ma fa manino mai tono fa unga fa mai fisili al fa masino nga pe na ole ha ole malo e ma fa una fa yeri fa tautonga le sa mai tono fa unga al fa masino fa mai lo al fa masino nga a fa wo musu le ha ole malo e fa tauto le palemene musu le fono sui tofia por le suiao e fa tauto le palemene o le vesili la o ai lai fai oi fai mai mal tala le vamsino e tu wala sei mari die fa to au suiele le palemene tautala le fai unga vamsino fai mai ai longa sai ai se fina ngalo fa pea o to ina sai le tula fono fa vai o le a o Samoa i se tulanga fa pea nena mai manino mai ino fai tau le mena sama lingi loi mata sama lingi loi mata fai mai fai unga lo masino ai longa sa tau ia se fina ngalo nai to ina sa fai tu la fono va vai e o sa mo stu langa va pe o le a musu le a o le malo ma le fono su to fia e fa to le parlement fai mai fa masino e uie le io o iai se fina ngalo o le fono va vai au le o tupu ile so le o tupu ile so o le ana le tali ale o tali pai famsino o le tautonga ile tua e le o se tautonga ile a o malo ma it's a ceremonial duty o se au fa sa moina wana o se matafa i fa malu ina ia mamalu ai se sauninga o lo fa tinoina man tua fo ile le mau tatou a wai le o malo a wai ye tulanga lo ia ise sauninga ua mamalu na sauninga esa tu talai ai mai lo mal vai ngor mamsinonga so se sila me fai fa tinoina so se sila me fai na fa tinoina le ana fa manino mai ai le tofinga o le fonga fe talai le sa tofia la solufu fa me ele ole tautinonga e taua e tautinonga le filinga sa fai le vaenga to tele o lo ia le majority o sui fai pule o le fonga fetalai me o le mea nai whataua o le tūlanga le off ma le whainga le tautinonga wana o na whatau nuu ai le tūlanga le process a le mea pito sili o na tāua le tautala i eilu whaamai o le filinga o le fonga fetalai lea ua whaamalia ina i le whatautonga le na whai le fast o na mafua sea o le fast la iai le majority le numera plus full one e ta tau e ona fili fong vetalai o te lo le wa popo le fel marlonga ali ai ole paul fa ponga ole e lona wai le fai unga le famsinonga
e feo lolo ana tangata o ta ua mai whamasidonga whaapea sa e lo lato manatu po ile e apa e sili atu le tulafono ai le manino i o le whamasidonga e o ai le ao le malo e lalo uma lava o le whaavai ma le tulafono rono winga e le ai po ai lava e whamai e o na malo si anga fia mafia e lalo uma lava o le whaamamalunga le tulafono e o sa o na alo whaftai o le a whai le malolonga a le tātou porkalame e le nei tai au te rimai wha wau ke lore ke le o fesili fia whai me kako wai ke le a fesili fia me kau fio fia mai ko le mahava lingi fole kofe le la kau mafofo le mako vai ya fasi kako malolonga we'll be right back after this. Ele toi fa wina i ole polo kalame ile nei tai au. Lau sungal te mai fo mai malau sungal pale tele. Ka ko foi kasi mal melenga o marka karunga. Ele fa tau tonga. O le sau nele lua fa soa. A lo ma vo fau o le walu ile leina mua o le tau tonga. A so o se foi pule. O au o te tau to ile tua. E ona le malosi uma. Lai ma se mer ko le o ka wes ka ka fa ka o fa is ko e sawa o le singa me pari e sawa le ia le saunoanga tui man tua foi o le o upui o le tautonga le foi sa fa manino mai ele fa unga fa masinonga e a mata mai lava le ao le malo ma to finga alo ia umai lalo le fa vai o upui o le tautonga e tauto i le tua siciliese almighty god e fai e tau tong. Mai, le tau whamaninoga mai voila e le whamasinonga mai walunga le tūlanga le ceremony o tiutile le whatinonga le tau tong. Le whapea mai ia. O le tātou te ilo uma. O le whatau tonga le ao le malo. E whatau tō lunga le whamasinsili.
a whātautō le whamsirisiri, e whātautō i luma lea o le malo, whapena fo isi tō whinga alo ia, e whātautō i luma o le pālemia, ma le kapene, tom tūlanga uma whapena. Lea e taulango ai, le maule a mai e le whamasinonga. O le whātinonga le whātautonga, wana o se pule whaamalu mai. I le teimi o le whātinoina o le sauninga, ina ia mamalu le sauninga. A o le mea pito sili o na tāua, e te tau o na whātāua, o le tōwhinga ma le whiwhiringa la ua mai o na whātino. O le mea pito sili na tāua. Christina? So o leila papia mātua sa longa pali tili. So o le majority ma le whiwhiringa o tangata pitai pēla, whatata inga le tāua o le whiwhiringa o le speaker. Pe o le pito sili na tāua atu na ilo le oath le matangata le whaatautoina. Pe o le tāua na. O le process fo ilea e le o tāua le pe ona e tāua e le eima se vaenga o le whaatautonga a me o tautoa isi tangata o lo o tautoa la vai le atua. Tato whaua, o la le simta pari? Te whaupopo atua e tūlanga lea. Te peila o le taumwhaia o le whamasinonga e whaamanino ia mafuanga wala. Ona tau nuula na whaiunga e whaamaunia e whaatautonga le sa whaila sulufu whao me. Lea la sa saunoa e ila whionga le tamaitai fō mai. I le vaenga ma le matawhai o i le sa whaatino i le whionga ia matawheo, George Latu, le sa whamanino mai ai ia, o le whionga i le ilo ia, ma o le tōwhinga o le lo ia, o se tōwhinga a alo ia, i so o se atunu, ma ua alanga te tau ai, o na whaatino ina le whionga ia matawheo. O le isi vaenga tā, ua le sa au mai i le whaiunga, le sa tu vesili ai, o le venue, o le paenga lea no foanga lea sa whaatino ai le whaatautonga. O lea sa au mai manino ai le finangalo o le whamasinonga. Lea fo ina o lātou moli mauina ua loka le palimene. Lea sa toi a mai e le whaiunga. Le teimine sa wawali mai ai le fionga le whamasino sili ma le whamasinonga. Sa o lātou moli mauina ai. Sa loka le palimene. Ma o le tūlanga la sa au mai ai. A faila o local parliament do so e atu le afionga le faila utusi el fono au a nga ilo na mota o fela le mela o fatino ai o le lava la na o ifo lolo le fast fatino i lalo le fali i lu ma me ane o le mautofono le parliament o na o local parliament o lisi na tu langa ta ua le sa tau tala i ai le faiunga Lo ka falongo tu mala fai to tu la i le vaenga le na o faiunga. I think the issue or the venue, it's not really. Because langa lewa local venue ma eta tau no fai. So po fea la o muringu e whinga whai e whakaukonga. Pele iai se whale ie, pe nga whai luma o le malae. E kukusa, lau mai tau nalme, sau tilisilo ei. Sa leila wala sa noanga. Mai lo manino mai fo i le tūlanga lea. Regardless o le mea whaatino e no fuanga e whaatino e. O le mea tāua o le na follow le process e pe ona talonome e le whaavai e le o whaapea mai lai. E moni o le whaapea mai o le whono palimini. Pa e le o specify mai a whaapea. Se i vanga nā lava o i e whai ai ona whaatu la whono ina le. Regardless of where it is, as long as the process is right, o le tūlanga tāua na. Umalole le whasalunga nafi. Ai polo le po na po. Ai saulo ma le whasalunga le sunga tu le pa. E la le mea o le a amata tu ila ofisili. Le lao ili si whatanonga le tato por kala mea. O le ofisili e whapea. E anga il whamsinonga. Whawhewhea o na tau whai mai. Bo fatu la fonoina masa o le mele foi tu le se la fatu le sa fel and yet o le fam sinonga declaring le mele avoid le fatu tonga le Christina la so final Tui mantua foi le sa o sa le decision le Supreme Court le sa fai le mamau atu nei a sa manino foi le na fai unga le famasinonga e ini vaenga e tauna a le fa whaamalia ina. O na toi fo i lola e le whaatautonga le na whai sa ina mo. Man tua le na au mai le whai unga tu mai le fitu aso. E whaatau nuu i na le whontanga al palimini. Saula ma le si unga o le whai unga lea.
a le whaatinoa la le whontanga palimene within the 7 days. Ona toi fo ilo lea e toi asi ma toi sila nga ile whaatautunga le na whaia mua. Peo tūlanga la na lua i eltene. Pari. Tui, tūlanga le UFC li mai hei. Lea sa au mai manino li unga whamsinonga. Le mea tau le jurisdiction. Pule anga a le whamsinonga. Lea sa au mai e si pela mai e le whai unga whamsinonga. Le mea tau pufitu se fulu le wha mai. La e manino ai le jurisdiction. Ma le pule anga le whamsinonga māwanunga. La tau te whaalili wina ai le tūla whono wha mai. Ma whai unga le e tu sai mal tūla whono wha mai. Na o mai la ia le mata upu fitus fulu lima, ma le mata upu fitus fulu ono le wha mai. Na e manino a ina, le pule anga po le jurisdiction, a le wha masinongo o tala sanga apili. Na e manino i tonu ina. O le ala le mele tau tala i le wha vai i le jurisdiction o le wha masinongo o tala sanga apili. E ma whai e le wha masinongo o tala sanga apili. O na suia, pe whaatu mawina, pe suina o se vaenga e whaatu mau se vaenga, o se whai unga le whamsinonga mawarunga. Okay. Jurisdiction nga, ma le authority. Lea sa pasi e lalo le tūla whono teu lea le whaavai lua whelua sifolu. Na e manino ia le pule anga. O lisi la malosi anga o le tūla whono o whamsinonga o tālasanga lai to tonu le mta upu fitu ono o le whaavai. Lai whapea mai. E ma whai e le whamsinonga o tālasanga. O na whai polo inga. Ua manatu o ia, ua tatau ai. Sila la ia. Ile malosi anga leo, pea nau ta ua ta lisi ta pokalame tui. E tūlanga ese fuet whamsinonga Samoa. Ile tū matila ma le tū mawarunga. Lai au mai le whamai. Tūlanga ese tūlanga na. Ese mai isi whamsinonga isi atunu. Lea la ua manino i lalo le pule anga lea ma le jurisdiction lea le Court of Appeal. E ma whai e lato, o na lato suia. Le whai unga le whamsinonga mawarunga lea sa tol sa whai lea so ia iuni. O wa o le mtau po tūna, o le apili. O le apili ina o le whai unga le whamsinonga. Lea la manino i lalo le pule anga e ma whai e le whamsinonga o tāsanga apili. O le whai tūlanga na. Leo se mea whaupari na mea. O umana whai unga le tātou whamsinonga mauru, au le whai apili e tō. E nati se le whia pari, sa e ule lawe. O le mea kuai ha. O le mea ulewa na iai. O le mea ulewa na iai. Ine te wa te isa si o peo se mea whongi, no le mea ulewa. Ulewa na iai. Na iai al te mina mwhai tato whamai. Na e manino ai jurisdiction po pule anga, whamsinonga taitasi. Mai e le mawhai o na sopo loa. Le matawhai oi whaatino se whamsinonga. Pea wa pe e lo te tono lana jurisdiction. E iai le pule anga po le jurisdiction na whamsinonga whanua me swafa. E iai le jurisdiction po le pule anga whamsinonga whai tū malo. E iai le jurisdiction po le pule anga le whamsinonga mawarunga. E whape nā fo i ona iai le pule anga. A le whamsinonga o tālasanga apili. O le whai unga la lena whai. O lo o muli tai lava le whamsinonga apili. I lona malosi anga. Malana pule anga. Le tau tala i mta upu fitu lima ma le mta upu fitu ono. O le whawai. Istria? Le foi sa fa malosia mai ele pili e pili tolu nta o nei le na pasi e tsanga le nte nei bio la ma dino mai foi tsonu ina le tsulanga nen sau no ai pali e ma fai ona overturn le Court of Appeal le decision le na fai le lawa o tsaso ye le tsulanga le ia o ona tsula fono fo ia sa fa la tso le lawa tso e fa malosia la vai le tsulanga I think ole si mele te wanga tso mtalanga. E pei o tō tonga ia o tūla whono mapili e tō. O lewa amata neo na tātou vava ai atu nei e ilo na whaatinonga. E leo suia i ale whaavaelena e whaamaman mei pari. Po lea lava o whes ka e kuma wale mea lea. Court of Appeal being the highest court in the land. O le kaunga meo whaamsingonga uma. Leo whaile la tō whauma. O le tūlanga tonu ana tu, o le mea ulewa na iai. Ulewa na iai, lalo tātou whamai. Pule anga ese i o whamasinonga. Mantua voi la. Lea la o saure whai unga le whamasinonga o tāsanga apili len sa wan nafi. Mua, o lato whale au ngaina, le whai unga le whamasinonga mawarunga. Lea sa au mai e le whai unga le whamasinonga mawarunga, lena apili nei. E sori whaavai ma sori tūla whono, le whaatautonga lea sa whai lalo le whale. Ie. Lea ua wha lea ngā ina whamsinonga maulunga. Mā fua sea, o la iai lona malosi anga, i lalo na tā upu fitu lima, ma na tā upu fitu ono le wha vai. La tau te wha lea o ngā ina ai, se wha i unga le whamsinonga maulunga.
lua le sa mai lana polo inga ma fua sea la manino la lo mta bu fitu ono le fa vai e ma fai ona fai polo inga le famsinonga tal sanga e manatu o ia ua tatau wai upuna le tono le fa vai le na fai polo inga le o la polo inga le na mai ele polo inga le na mai ele famsinonga tal sanga ua tatau ona tu lai mai le fionga le tamai tai pa le mia ma le vaenga fa abu fai le fast e faa tuina le fai ngā malo fou ale malo Samoa ma toe fa manino mai ai le fai unga famsinonga e ui lava o le mea te tau ana ai e te tau ana alo ia mai le fai ngā malo fou le fast mai le aso lusful fao me lua whelua tasi le sa fai le fa tautonga ai ua manatu le fa masinonga mole fa fai ngofia ina ia aua ne iai ni fe se inga fo e tu lai mai ma se le mautona tu lai mai na tu lang le ala sa vai mai fai unga fam sinonga o le fai nga malo fo ale fionga le tamaitai pa le mia le fionga sa va pito le fionga afia me ma le vaenga fa fai le fast e a mata i le aso ma le taimi sa tu ina mai ai le fai unga fam sinonga on na fila effective an nafi ai la malisi vai e a mata fo ia na nafi ma le taimi na tu ina mai ai famsinonga o tal sanga a pili aua ne i toe whaalongo ina ne upu lea o le malo tausi ke a teika government aua ne i toe whaalongo ina na uma nafi e ui a o levan tau na uma a lewa mai alo ia le piliota lewa mai alo ia le whainga famsinonga le piliota e uma ai le mea tau o le malo tausi o le taimina lau ai fai unga le famsinonga la son nafi to e sau ai ma le fai unga o le nava enga le fai unga a fai lava o le a faa wau pea e le malo tausi lona tūlanga lai ai le taiminei e ai au lape o le tūlafono mai le alo le tūlafono e tatau o na whaatinoina au lape i o le tūlafono pe a fai o le a faa wawina pea le malo tausi o lo nei. Sa va popo Christina mele wo el for sanga pari. Ya. Ole pensa no pari. Ele fa pela na Samoa, ele fa pela Samoa, ele e tulanga i fa pela. So se malo fa democracia e o lato caretaker government conventions. Bela o vainga tonu lava ia fa manino mai tulanga o le atonu le taimi e mawai le malo tausi ma le taimi mai ai le fai wina le lato taimi foi le ave lato malo tausi bela no sa do ia palitel na mawa le unga nafi lo mawa ma o declare mai e famsinonga o mawa le malo fo o ina o na nafi tonu lava la na lalo lava e o caretaker conventions mai ai lo le lato term as a caretaker government o no winga a masa mai na fil taimi na mawa le fai unga wale to yai la se malo tausi wale to yai foi la se palemia tausi matulang fa pena ya mata me na filela wata so yai le malo fo mal tatu wanga ilo ilu mai fa tu ina ma fa nga solo i operation mal administration ale malo fo tato ye pen ta pule ole malo tausi koi foi kiki ai kuwa le fa saf ni la for sanga pari le fast food di maso le sa ta una fo no le parlement ole o mile na sa tatau ona yai effective le mea e tau o le whainga malo tausi. Langa ua pasi me whamal whali male le ua koru mala whamasinga le. O i whali male sa tauna. Whatino e le whainga malo tausi le, Christina? Sa leila watu. O le maa le tūlanga foi wala ina tu wai i whainu mera whaapia. Ina ia awane i over le malo si anga masona exploit fo ilea ia tūlanga o pao i la tau le tono caretaker government. Ono winga e ai lava ni whai unga fo ia e mawhai na la tau whaia. Ai foi fai unga te tele le te tau na la tau whaia. Ona o lea, they're only in a caretaker status. Mo le piriota lea? Mo le fast food lima so lea. Lea la wa mai. Pari? Sao le sao noanga le peon sao noe le fiona tame tai fo mai. O mai o le man tau na mai. Na mai e te mina umai fast food lima so te milen fa tau to ale sa tau tale fa unga fam sinong. Le sa mai manino o le whainga malo o le fast e effective mai la so lusful fao me ua whelua tasi o le taimi voi la le na
e mai ai le malusi anga le malo tausi ai ono le manato le whamasinonga ina ia whaafai ine au foi ni tula i mai ni si toe whaawinga ma ni si tūlanga whapena lea sa mai manino e lo le whainga le whamasinonga e a mata le malo fou i le taimi le aso ma le itula sa tō laulawina i le whainga le whamasinonga o le taimi foi ma le itula ma le aso sa tō laulawina i le whainga le whamasinonga e mutai le me tau o le malo tausi o lona winga la o le taimi nei a whaape o ia ini a seta vo i le malo o lo i lalo le malo tausi tau te whaafo Effective yesterday. effective yesterday Yep. na uta to ilo ta valem tu langa vapena tau te whaafo e le o to iai se la to malo si anga la to te whaonga ina ai a seta ia a le malo to e foi mai a fai la voila tau tala fai unga whamasinonga a fai e le usta ia e tua patatua e tua patatua mai ai au lape o le tulafono wa au lape o le tulafono mo lia Yeah. i le soli tulafono ma le soli fai unga le whamasinonga au lape na le tulafono ma o tūna ia e te tonunga e le tauna ho iai wa e olo iai ia wa se foi lisi tūlanga o le au iai le mtau O te fia fo i mere mene le tau Christina. O whaai unga ia na whai. Out of jurisdiction. Ale malo tausi. Whaai unga ia na whai. Sa le tatau na whaia. Au le sa whatino. Yeah. E le koe kaunga maralai kan ngā me. Ia, whakainga. Talor tupe. O langa i kupe langa whaonga. E au noa ma le whatananga ale pale mene. Pei o whainga masan. Tau o tere mena tau. Ah. Yeah, so leila. O pe ole vai taimi le ta wai ole caretaker government. Ole taimi tonu lava le e limit ai ia lato malusi anga ole palimia male fainga malo lo tulai. Ina ia avoid ai lale so na fai ni fai unga fo ilia. E fainga tauna o atu le malo, tesi malo fo pe fa pe te ua malolo fainga palo. E fainga tala no atu le si malo fo fa au. I fai unga le wala tau fai i taimi o lato caretaker. Peo tu langa ta ua le limit o lato malo si anga. Ina ia whaafaingo fia i le transition mai o le malo fo. Mai i lesi transition malo fo mai le malo tuai. E pio me le tau mau ho e sao no e pari. na tonua A tau whai unga i e whai. A wakulan whainga malo fo ko. They don't have no choice. Langa ai wo manga sangi kong kalaki. O le whainga tala na o le mea lea. Ah. e sao le tui vai o le tūlanga vai pea no ta ua le taimo sola lea e fai mai le fai unga le whamasinonga o le malo fai ngā malo le fas sa tauna amata mai la solo full whao me nā lai sa awai lau sau nuanga o awaenga uma sa whaatino le malo tausi mai la solo full whao me o mai la soan nafi e soli tūla fono uma mai le tau na whao ngā ina ai ona o le toe tau whamanino ina mai e le fai unga le whamasinonga o le ina ia ese ai le mautonu ma le fisilingia foi ma au mai foi nisi fa winga ss le o mai ai o le taimi na au mai ai ma le aso na au mai ai le unga famsino e effective ina the new government e effective ina the end of the caretaker government Alo, whaftai. Manatu, te whai kasi eska ko maralonga koe kari umai la ia. Ha umaku ngai vaenga i wo man tapena ia tātou malo wharo ringia. Whai tātou maralonga tō tari mai whawau le iti live le tai au. Welcome to 15 Thornton Street, Putaruru. My name is Tangalo Manase from Alche Hukanau. This magnificent and beautiful modern home was built 10 years ago, sited for the sun on a 974 square metre section. Come on in, let me show you around. Well, now that you have seen this magnificent and beautiful family home, it's centrally located, 45 minutes from Rotorua, Tauranga, and it's only an hour drive to Hamilton.
But not only that, it's only a couple of minutes from our local town centre. So come on, check out our open home on Saturday at 12 p.m. See you there. Ole vaenga muli o le tātou porokalame i le whataranoanga mō malo e pe ona te pena i le porokalame i le nei tae olo e whafonga mai mo mai le mātou whasoa le nei tae o pe sunga i le tamaita i fo mai sunga Dr. Christina lala ai tau sā ia au mau Wellington e makalai stete ia mara sunga i le pari tele o le malo wharongia li iti live le tutau whailo tātou tala me whasolo Christina. Ya, la le si va en ol fam silonga na pito silio na. Wai fai kau e ko fai kau we kwa mangingo le dei. O te lo te vai na fa te le o fai tau na pole o le fai unga lava le pe on ta o e pali te mo fa no ele ital ta to malulung. O le fa mani nonga mai o le o a mata le so na fi le fai nga malo fo ale sa fa pito male buying fa file fast. Ai pe o le tūlanga tā wala na. O le sila vai nga pe on tā whali. Le ala wa umal season 1. Le la la atatu ngā solo le season 2. O le season 2 la, o le tā wala le la i el temi nei. O se tūlanga ma se taimi ma ale fo. Wa le o le a transition mai le malo fo. Man tū mai ua fast food tau sanga talu na tūla i mai le tā pipi sa mua. Luas full ele i fire a transition for the last 40 years ele is a transition into government. Ya luas full mon tuputa sanga talu na fatau tai tula epa il malo samo. O le luas food for ina tau sanga pe sili atu. O le umio tau o le tau tua nisi polto hotel o nisi le pa lo lava le tula i mai ile ta pipi. O le temila nei ile fa nga solonga mal fa fia tul malo fo. O se mi ma ale le wa le la ye ila tau fo ile wa sa lango lava le HRPP. O le a whaafinga tā fo le ia lātou. Le transitional malo fo. Ma po fie e lango ai. Pe fili e lango pe le HRPP. E whai lana tiu te whaatangata whainga luenga le malo. Pe o tūlanga whapena. So se atu nu democracy. It's gonna be hard. It's very hard. It's very hard to tūlanga le transition into power. Ai masi lava la mo le executive, manai public servants ma tulang whapena. E tulang whainga o fie. A wa whape loose full tau sanga lena tau tua i le sanga tai lalo le whainga malo lea. Ua maasani ia i le whainga alia a malo. A whaila leo tula i atulun lea fo i le fast ma la tau fo i whainga malo fo. O le awhinga tāo na transition iai, ma o te talitono tūlanga, it'll take time. E mo o mia se time i fo i le wha maasani iai i nei tangata whainga duenga. I le whainga malo fo lea o iai. Ma o te time tāua fo, i wā lea la ngā solo. O le learn, ma tau whai ina i ai fo i la tau po o atunu lava ni tūlanga mani wāinga tāua. O le whainga malo fo lea la ngā iai. Pero tūlanga tāua na ia o le atuni matai pia. Probably within the next 6 months, ia na tūni matai le i lesi tau sanga. Se wawa aipo le ase tūlanga tau transition of power. O no, se si lea wāinga tāua i tūlanga o whainga malo whatimakaras. If ele move to ir vaenga le o le tama le transition into power of a new government fa finga ta so it's a very very fragile time. O te toi foi mai mata pula Christina pari maloma ftai tu ma taua foi tulanga le pe ona saunoa ile fionga te mai te fo mai ia uai tulanga umai wa lava ia si le fio le fionga te mai te fo mai tulanga le ile fa se mai o se malo fo take over se tulanga sa ia se whainga mala, me se lava whainga malo umina iai. Ai, ia foi. O no lea foi ua ma watu tui o lea ua lama whai fui tātou pokalame. Ai, pe o nisi vaenga tā ua le whai unga le whamsinongo tārsanga pili lea sa tui na mai. O lea sa tā ua i le whamsinongo tārsanga pili. Le tū langa ile whinaunga lea na au mai le loia sili. O la manino ai tonu o le whaiupu e se lau su tolu o le whaiunga le whamsinongo tārsanga pili le sa lau anafi. Whai mai le tatununga le whamsinongo tārsanga pili. O whātusa e sa red herrings. Red herrings. Ia, o upu ana whaatu la whono la tau ia upu whaal whamsinonga ia la tau whaiunga. Ai le whaasa mo tu sao.
o faatusa o se e leni mumu e leni e lanu mumu ia saua i lo ma le tatou faauiga So ska mako po le o sua. e saua lo ma le tatou talitonuga ia e le ise aoga e mumu ai le e leni ai le lalaʻoaga ai le lololo Oh. i lauia na talitonuga ia i lauia maitau pea no fai atu upu na faletulafono upu faafamasinoga e mai ai latou faaiʻuga e momoli mai ai o latou lagona ma o lau o toititi ava pea mai le faamasinoga e so le tulafono ma so le faavae le finauga lea sa vatu e loia sili e ui ua vatu i ai poloʻiga le faamasinoga i le mea tatau ona fai ma lona tiute i lalo o le tulafono faavae a o lenei lava e sagafinau atu ai nei mataupu a o lae manino o le mea tatau na fai ia ona moliaʻi lea se faamatalaga i le faaiʻuga le faamasinoga pe ona o fai atu e fia lusfuluiva lau pepa o le faaiʻuga le faamasinoga o talesaga apili mai totonu o le nā lusfuluiva so o se mataʻitusi ma so o se upu o le faaiʻuga le faamasinoga o talesaga apili e iai lona tāua ma iai lona uiga lea sa tautala i ai le faaiʻuga le faamasinoga i le faaiupu se lau sulfitu o lana faaiʻuga o le taimi nei ua tatau loa i le afioga i le tamaʻitaʻi palemia ma lana faigā mālō tulaʻi mai loa faatino o latou tiute i lalo le faavae ma le faatāuaina o le faaiʻuga le faamasinoga logonona uiga o le aso ananasi saua iloa ma le faaiʻuga pea no fai atu i tulaga foʻi ai puleʻaga le faamasinoga o talasaga lea ma fai ai no latou faaleaogaina faaiʻuga le faamasinoga mauluga saua iloa ma le puipuiā o le vaega muamua le faamasinoga o talasaga apili muamua faalē aogaina le apili a le loia sili ma lona ofisa ma ua faaleaogaina ai foʻi ma le faaiʻuga a le faamasinoga maualuga lea sa fai lea ua suia ai loa e le faamasinoga o talasaga i le latou faaiʻuga ma faapea mai le faamasinoga o talasaga o le faatautoga sa fai i le aso 24 o me lua afe lua tasi e le vaega faaupu fai e le faatuatua i le atua sa moa ua tasi ua faamaonia ua aloia faaletulafono ma faale faavae faaiʻuga na le faamasinoga ona faapea mai ai lo laʻi o le faaiʻuga le faamasinoga ina ia aviese foi le tulaga mautonu a le mautonu ma le tulaga foi o le faauiga sesē o le faaiʻuga le faamasinoga lea sa toe faamanino mai lava i le faaiupu mulimuli a o le faaiʻuga se lau lua tasi o le taimi nei o le faiga mālō fou a Samoa o le fast na e manino i le faaiʻuga le faamasinoga ia o te leiloa la po anisi faauiga o te leiloa po le anisi o la ua matua i tuusao mai a le gagana a le faamasinoga ina ia malamalama gofie ai le atunuu tusai ma le faaiʻuga ua tuuina mai o le mālō fou o le mālō o le atunuu o Samoa o le FAST fast Alo. Te foi mal mele sa tau Christina. I le fesui inga lea transitional stage o le whainga malo o le tunu. Le tau e whainga tā i tangata whainga luenga le malo. I don't know. I really don't know, Christina. You know, and the reason why le mea walengo whaku, I'm not too sure about that. E le o le mea e lea. Na lai, okay, whakene si levanga ngungur pisasi. I le sipela i tangata whainga luenga le malo. Ku i le mea e ka kaunga e ku wai. Ona o mea la ia whapenei. So, in a way, I know my well, I think that I don't think so, Christina. I don't think so. I mean, okay, lang fast food tau sanga, lang loose food tau sanga. But I sa tu or tang te whainga ruenga malo. Ka ki le pa ki ke palo ka le lo mea ngai pa ki ngoi lo waya ka no. Ai fa sa kula vo e foi lo ki ka foi. La me la le kausuela opsam o le ale mena ke ia wa ka fefe ya be ole sa le ala so no a be ole upule sa tia e ta ua
La no le pala ai pe fefe Yeah. e fai le That's the tulanga. It's fear. But o le tele tangata if e a foi. If e fefe changes, if e fefe swinga forward. Is that normal in Orangangi? It's normal for democratic countries. Okay. It's normal for transitions of power. Langona popole mahale mautonu ona amasela over my loose food burn ota over my loose food so sanga le suia tu lao o sisi pale mia fo ya watu ma suio le minister fele wa fo it'll be a change. It'll be a huge change for them. Ai ele afia ela tanga sa fo ele le sa tu wa ele sa neutral ele tulanga le o nisi o ela so fo ele sa matwa pro HRPP which is not bad. Ai ole meta wala le e temine ole suya ole mentality ina ia lango po wai level fanga malo tu sa po fast HRPP pe ala ia personally but professionally ia fai pele me tau male me ethical e tu sai male code of conduct Mai o po palanya. Personal and professionalism. You need to decide whether you're going to carry on personally just for you or be professional in mele ke ai and failo. Mai o palanya nga gawang iso. Iwa ele te namla ina e to tele yo tanga sai e o lava ena po e faingal venga le malo ala e fai lava tala i fam talanga ele tu la e mai fas male unga nafi o spela le vaenga la le te ta uai o le a fa fainga tai ala tu ona transition from their personal beliefs to a professional belief e fai le me ta ona fai ile malo fo Pari. Ole tui o le tā ua o le whai unga lea wa au mai e whamsinongo tāl sanga lea sona nafi. E le ngata ua toa i le toa tu ngā ma le le mautonu sa whea ngai ma le tatua tunu i le nā whama sina o tuana i atu. A o le vaenga pito sili o no wha uwha tā waina. Ma le tua fui tui o so whainga ia ma tūlanga umai whaamtalanga sa lafo le whamsinonga. Ia e o i a foi i supporta sa le TPP e fa pena voi supporta sa le fast na i voi taimi na langa ai o la tu fina ngalo e fa tatau i le fa masinonga sa mo a o lea la ua au mai manino lava ele fa unga le fa masinonga ma le fa tinonga o la na pito la au o le fa masinonga ma walunga is the guardian of the constitution o i la tou o le taiala o le tulafono whawai. Ma o le a whaawawina pea lo lato matafa ioi o lo lato wala awina ma lo lato tō whinga e tu sai ma le tulafono whawai o le a whaataua le pule a le tulafono. Maintain the rule of law. Whaatauaina le pule a le tulafono. Male ma lo whaatemokrasi. O alava la feangianginga sa vili whapolkiki mtulanga wapena. Sa tu ia i whamsinonga i lea whamasina o tōna i atu. Tātou e fo i al tā pāsi māvo i lea tu. I lo utan tonunga e leo malepe le pāsi māle. O la lava e ma waa le pāsi māle. O ina whai le pāsi māle. Whai e tō ina o tūla whono whawai. Whai e tō ina o le whono whawai. Le pāsi māle. Mai langona ia te au le nganga le whawhetai, o te langona fo, o le nganga vo ia, o tuunga mau, o ta mamati nā o le tātou atunu, sa o lātou tauina, sa o lātou tau mawhaina, le tūto o tasi, o le atunu o Samoa, ma le whaamai o Samoa. O le la lava e tū le pāsi māsa au tau whaia. E leo mawhai o na tatae sesi. Leo o mo tātou mori mawina le aso na nafi, i le whai unga le whamsinonga o tāl sanga le wau mai. Le te uti o le whamsinonga. Po le a lava ma whea a ngai, ai leo swa inga maamai. Tu mau pea o na whata ua la tu tiuti. O na o mai leo se mamtala. Ia. O ani na complain fo ia sa ave. Ale TPP le TSC. O le tau la tola o sili pari tu langana. Nga le la whai uka karunga. Ai ngalo e kia. O le sile mea kaua kaunga iska ko whakarunga. Le komisi lea, Judiciary Service Commission. Ma le latou whai unga le i whai loi na mai lea tunu.
whaatatau le tusi lena whai le HRPP, e whaasanga tau, mua, lena fionga le whaamasino siri, lua, whaamasino uma, o le whaamasinonga maulunga a Samoa. Leka sa kusi lea, o konga vese. And also, o le sa kusi voi le HRPP, i le komisi lea, ia ave ese le whaamasino siri, mai le sa whaia i le Court of Appeal, a le tātou atinau. O lele ia luisa kako whakaranga le mea, ia la maka mea la lau sunga le tamate vo mai. O le kako ki whakarkari po lale i unga lea whai, anga ele tusi lea. E alanga whisiri wa pela whisiri. I have, ili kaimi umanengo ngofa ngila kungi usira. O ke le i whaalongo, i se mewa pe, wa kusi le vanga whai le leipa, po le national, i le komisi wha pea, whamisinonga ni usira. Kamua vesele. Da. Aso whenonga. Ya, tui ole au tai fo isa nanga pali le na fai fa tusa ele le au tali le itusia. Ta o pali tele le tulanga ta red herrings. Ole o ni tulanga fo ile o se distraction. Se me ese mai le me tele le anga ele atunu. Bela ola o wi va ai itusia e anga le JSC. Ole distraction. Ole creating of ele se me ina ia ave ese mai le attention o tanga sa mai le unga le fata. Mas tu langa e tu lolo unga tuma le afi. Mai maungal time. Ole mai maungal time le mele fai itusia. Ele ino na fa vai. There are no grounds itusia lua le HRPP le anga ele JSC. Ma on na file na mau mai le na sawe le unga. Tasa walu le unga le na fai mai nafi. Ua peon ta o pali. Ua o le unga na fai ngafi. Ua o ngatasi male whaavai. Ma o le fai unga foi le anafi. Leo ta o tuai ele a foi ele whamsinonga. O ila tau la tau tiute leo. O le tau sia o le whaavai. O isi la me tua mai pela o tusia. Ia tia uia. A whole lot of distraction. A whole lot of distraction. Pali? Tui man tua vui e tolu tusia. Che kwa le loa se e tolu tusi ko kele lau fai tusi de ye o le tusi fa se a nga i le komisi o whamasinonga po le GSC o le tusi fa se a nga i leo ma le tusi fa se a nga i society teologia pe ona sau noa le fionga i le tamaitai fo mai o le fai unga le ana mai la son nafi o le tali umana o tusi e tolu o le tali umana mua o lau na sila ye o lau na vai mua fai tionga le na ave lua tusi e lua sa ave JSC tusi mua fisilingia le anga vaa o le fionga le famsina sili ma famsina le famsina mawalunga lona lua ave ese mai le famsina sili mai le sa fa i le famsina o ta sanga apili ale otali le otali mua le sa fa wa lava ona fa tino ele famsina sili le famsina o ta sanga apili lua silingia le anga vaa o le famsilsili matula le watati ale wa mai le unga le famsinonga le anga vaa le na na uspela mai tono le fai unga le famsinonga ale mea pito sili ona tau pe ona sau noa le feonga le tamaitai fua mai le fa vaea nei tusi sa fai nei le watali le famsinonga apili o le tali foi na tau nei ma o le mea o le vaenga o te whatau aina tui o le alava le tau whaamatau, ma le tau whaafefe, o alava upu lafo, sa lafo le whaamasinonga, e lei mā lue ai. Maria. Le fionga le whaamasino sili, ma le whaamasinonga a Samoa. E rei fifefe, o te langona. O lau tari tonu le whaamasinonga. I tūlanga voi lea i to ino tavita, le tau ta lai vai salamu. Pe mai a tavita. Le tua o oe o lo papa, o oe o lo olo, o te maluai. Maria. O lo papa o lo olo, o te maluai. Ma e te tonunga, a leo fatino. Le malu la fionga fam sinsili, le malu la fam sinonga Samoa. Tu sai mlan fa yunga la son nafi. Fa se ale sa ave i leo, e se wina. Le tau pe fa wa wina le nasu suenga fa i leo. Ale wa mai fa yunga fam singo tal sanga. E fa tu la fono e fa tau tonga le sa fa ye sunga tau la papa le na he vala tu
Whātautonga le sa mori mawina e le fionga matawheo George Latu. Whātautonga le sa whai e le fionga le whonga whitalai le sunga pali o loipola li o te umaspa. Ma le whātautoina o le fionga i le palemia, fionga le sa whapito o le sui palemia o minister o kabineta. Ale ua mai e whātulafon. Whaseale sa ave oe moria umai la tauia o nei usol tulafon. Ia umai fu na nam taupu. O le whaseale na ave le Law Society, tauna moria ia fionga i lo ia sa tula i mo le fast, ia utato i lo uma. O le sunga tau le papa, o le fionga matawheo, le fionga ia maunga, princess, ma le sunga ia miro. Fe mea moria uma usol tulafon usol whawai. Moria tuai manai lo ia tono le fast. Le fionga ia whawolo, o le sunga ia pali, o le fionga ia tuala, o i vodi si lo ia le fast. Pea na pau na lo ia. Moria toi mana i lo ia na o tau mana. Na ave ese o la tau tofi lo ia. Moria koe ma olo ma wei. Ia moria koe. O ka singa QC. Ale watan. Le watan. Ia. Ile tau fu toi fa o wana so nga le Law Society po. Ale watan ile unga famsino. Fa tu la fon. O umai na. Ma me uma tau tusi fa sea. Le watan ile fa unga famsino. Toi fo i mai lawa ia a Christina. E tele sa uni le mele la ofisile tu le ia. But, e te tau ono ofisile. Langa o le sa ninga le sa unuanga. Ala sunga tu le epa. E wha te tau i ta mai ta. I think you know. Le ofisile tu le ia. Lua aso te luai. Nga peia e wha kalasua le mele o le pikini. Ma le mini. Ma sa unuanga. Ta uiti ti ai, ma tuu maua laloi na ai. Le profession, ai maise o tou o tamaitai. Ma nu le te I, lalo whiringara. Ia. O se tūlanga wa ato vai aso o mawhauwhau ai I le tūlanga leo. O nei peye o matua ese lava le mea sa ngai mua I pe ona whaatinu ine sa vali le sa whai le vai asa o tuanai. E matua tu whaafeanga I ala ma le mea le watupu le taimi nei. E la ngona I la le whaanono. Le whaanono fo lea ona ua sila whaapea I le sunga tila e pai I tamaitai. Ai o loo te le lava le nga o tamaitai mau e le eise vaenga ma se vai pano o le malo ai mai se o nuu mafio anga e le o whai eise tautua ma se ngaluenga a tamaitai. Ia lea foi laua as of yesterday, leo tu la e mai le pale mia mo o sa mo o le tamaitai. Sa alua ia lava mai le aso loose food fa. In fact sa alua ia mai le aso iwa le na whai le Palota le atu. Sa tama whai lava ia whai au ala foi lea ina I awa nei tupultu langa lea. O nā ngai loa lea I le sui tamaitai to ono foi lea mo e lango. A lango le sui le I palota ina e whaafere pali mia I le tamaitai le sa whiwhilina. Ai pe o le tulanga na o le whaanono. But you know, ia le me e anga ia le ai pe lau o le saunoanga na ia. You know, he's entitled to that opinion. But that opinion does not define us women. You know, we are more than that. Ma o mātou o whiangainga. Ma o leala, ma o mātou fo I whai mea whai. E au le ina I lawa tina, I pēlau na sila ia I unga nafi. I le tūla I mai o whia mea nao. I tūlanga e. Christina, ala ofisile muli, bela whai ulitas program. To you, o le tamaitai Samoa. Le walo ia nei, le fionga I le sao whapito, e a vea ma pāle mia tamaita I mua o le atunu, ma pāle mia tamaita I mua o se atunu, o se atu motu o le Pasifika. To you, as a Samoan woman, how does that make you feel? Very proud. Yeah. Very proud. But e langona I foi le loto maulalo. Humbled, proud, and blessed. Blessed wa tula I mai se tamaitai le tulanga lea. Ai le o se tangata foi wa leva lona tautua ma leva na ave lona toifua I tonu upawhai o malo le ngata I Samoa ma le Pasifika. Au atu no mau
tele ua safia ngai ma diplomacy internationally, regionally, locally, langona lale fifia ma o se whaataita inga li lei foi mo nei alo ma whanau tamaita i la i te olo tutupu ai. This is history. She has made history. Ma o se tūlanga le a mai tau, ma ngai ei ia mawhawhau o tamaita i Samoa. A whaapio le mwhai fia meona whaia. They can do it. Ya, lasungan pali tonu mai. Ma lo fa ftai tui. Ya, te longona le au lama fai u tatou po kalame. Mai te longona foi. Ya, o se taimi le lei foi le e momoli atu ai sa mātou fa ftai. Ma dia lo. Mua fa ftai i lau fionga le fa msinsili, ma le fa msinonga Samoa. I le fa ta waina o tau tiute, ma o tau mata fa ioi. I lalo o le tū la fono fa mai, o le atu nuu o Samoa. Fa ftai, ma fa malo atu, i lau fionga le tamaitai pālemia. Lau fionga le sao fa apito, lau fionga fia me Naomi mta afa. Lau fionga le sui pālemia, lau fionga tuala, ma lau fionga le taitai fono, o le vaenga fa upu fai le fa tuatua i le atua Samoa tasi. Lau sunga i le lauli le mali atoa. A le loa o sui mamalu, a fionga i minista, ma sui fai pule o le vaenga fa upu fai le fa tuatua i le atua Samoa tasi. Ma lo le toa, ma lo le fa tuatua. Fa fitai i la autou o sai, fa fitai lo tau fa ta waina. O le tū la fono fa vai, ai maise, o le tū to atasi, o le fa amsinonga Samoa. Ia, e le ngalo fo ia fia isi ona vau. Diro. E mo moli atu fo i le nganga o le fa fitai, a le tātou po kalami. I le sunga ia tu i le epa, ma le fai ngā malo, a le HRPP. E le tau fisilingia, au tō ngā ruenga le lei, sa faia mo le atu nuu. Fo i pēa le vi inga ma le fa fitai i le atua. Whawhitai lau tau tau tua, malo, whawhitai lau tau pule, whawhitai lau tau taita inga, sa taita iai Samoa. I le tele o tau sanga o tuana i atu. Malo pule, whawhitai. Ia, o na o mai lea o le nganga o le whawhitai, i le pa ia, ma le mamalu o sio tātou atu nuu. E a mata mai lava, i le au whainga luenga to tofi a le atua. Ia au tau sunga i whaafea ngainga mo tau wharitua, po whea lava le whata whai taulanga o tau tua, ma au auna i le atua, ma lota talo. Whaafetai le anapongi. Lea wa au mai, le tali a le atua, ma le taimi o le atua, e tali ai, la au tau tatalo, ma la au tau anapongi. Lea ua tino mai la sona nafi, lea ua tātou mori mau inauma. Le pa ia, ma le mamalu o Samoa. E a mata mai lava i ona tupu, ma ona tamali. Maunga te tele, se ia pa ia maunga iti. Whaafetai. Whaafetai lo utou ona sai. Whaafetai la utou te talo. Whaafetai i la utou whaeaea i a Samoa. Lea ua tino i lea so. Pe lava na mātou taulongolongo atu pele tele o pokalami. Ia mau pele to mai. Ma tātou tālia lupe o maunu. Lea wo mai lupe o maunu. Lea sa tātou tālia iai. Samoa, lau tau pule lea. O lea le tali, o lau tau tapo inga. Lea e fi le mua Samoa. Lea e fi le mua Samoa. E le ai ma se mea o ngā se. Ma e le tatonunga. O le tātou tāpasama, le tātou ta iala e pe o na tau tala iai, le tātou whaola, ai li a fio le langi. Ia o tau whearwhani. Ai na malele foi le sunga le mali atoa, vainu pō, ai li tu ua le malo. Samoa, o pa ia, ma mamalu wha le anganu, o le a o ua ruifo, mahau, i le palapala. Ai au mai le atua, e tapu vai tasi iai Samoa. E leto iai ni taua, e leto iai ni whiwaiwai inga. Au mai le tua o le tua o le filemu, e tapu vai tasi ai Samoa. O na walunga leo se whamatalanga tui, au whionga le tamaitai fua mai. Leo tūla i mei tātou whai ngā malo. O le hā lava ni o tō whina ngalo, o e sā langolangoina, o e sā te te, ia, e le a ia mo o i liwa wha. A o le tua lalo, ma le tau le mau.
Ta whata waina le ngoa Samoa. Marilo. Ta whata waina le ngoa Samoa. Ta tutu whatas. A whai te alofa ia Samoa. Ta tutu whatas. Marilo. Ta to lango i le fionga le sa whapito, le fionga le tamaitai pāle mia, ma le vaenga wha abu whai e le wha tua le atua Samoa utasi. Le o tofia e le atua. Le o filifilia e le atua. E a vea mamalo e tu lai mai le nei pai ingo le tātou pāle mene. Le mātou talo nā ma le mātou tautau le mau i le tō whā ma le whautanga. Ia manu ia tele lau tapo inga Samoa. Tui, lau tō whāpa lauli, ma le tātou a whainga renga le iti lai. Ma lo whaftai. Diro. E le whaingo fia lau tō pito la au. Diro. Ma e le tau mate. Le tele o ni whamatalanga. Sa lafo mai fo i lau tō whāpa lauli ma le tātou a whainga renga. Ai sa olo ale fua. Diro. Sa mau pele tō vai. Ma maua lo tō na sai. A whetai le alofa. A whetai le tau tua tunu. A whetai le moni o lo tō alofa ia Samoa. Lau whionga le tamaitai fo mai. A whetai mo lo whasoa. Se amuia le tātou atunu. Amuia Samoa. O lo iai ni alo mani whanau ata mamai. Marilo. E tū lai mai e tau soa le venga. Ma tau wamo whaatasi la tātou ngā ruenga. Whaatai lau whaasoa. Ua tu ua lava o tūlanga mamalu. Lau whionga le tamaitai fo mai. Ia wai fio mai lava. Ono lea. Loa lofa ia Samoa. Ia. Ona muri ai leo se mātou whaamtalanga Samoa. O lea se mātou upu. Ua pā o papa. Pe tau la ulu. I lau tau whaafonga mai. Whamangalo. Lau tō. Ia manu ia tele Samoa whaafitai. Malo whaftai. Sao noa i lau sunga i le. Pali tele. Wa tau lungai ma le tātou whatanonga. Ai le mai a i le tāpenanga ale ET Live nei tai au. If my cameraman can just give me a close-up on this. I want to show you this. And if we could get a close-up on that. Whamone mole. O cupcakes nei. Na whasoasani mai ai i le tasi o tina e muli ta i le tātou palklame. Give me a close-up so that you can see what exactly is on the cupcake. Can you see what's on the cupcake, everybody? What does it say? Wow. ET Live. Wa alofa mai ele tina ya manu ya ma Leutu Junior. Ia usosani mai le cupcake e fai malo fai ET Live ia tātou malo whaalo ngia ile nei tai au. Ia, wai mai rusunga. Wa makau kia li le. Ia ai whapene. Ole whaalo le na mai nei si. Si nasia ma sian whanau. Na usu mai lava ile nei tai au. E mai le whaalo i nei ia. Fai se vai vela lo sunga. Ia, pasi atu le. Sunga le pali tele tu lolo. Sunga le tamatai fo mai whamal mole. Ia. Tai whaalo. Lea. E lau sunga i le tamata. Malo whaftai, ma le tātou whaatananga ni tā walea se vai panoe le i o le tātou whaatananga ma lu whaamamanga manatua malamalama le whaafonga anga a le tātou atenu. Ia, anga le rei whai le tuam whaamanuia i rua whai wala whilima. Tua tenu whai whai ngā maranga le sunga le tamata i fo mai Wellington e Makalai State. Ia, ia i le anga le lei o le tuam. Tātou i fua tātou tue whai ma tue te pene le tua seisi lau lau tātou tue whairoa e fhoi. I lungo o le tātou pukalame le ET Live. Ana mawia te tāpenanga o le whaunga ne vaso i roa fionga. Whaile malolonga le ET Live, tari mai, o le awha mai a le pukalame i le nei tai. We'll be right back for the last segment, right after this. Welcome to 15 Thornton Street, Putaruru. My name is Tangalo Manase from Alche Hukanau. This magnificent and beautiful modern home was built 10 years ago, sited for the sun on a 974 square metre section. Come on in, let me show you around.
Well, now that you have seen this magnificent and beautiful family home, it's centrally located, 45 minutes from Rotorua, Tauranga, and it's only an hour drive to Hamilton. But not only that, it's only a couple of minutes from our local town centre. So come on, check out our open home on Saturday at 12 p.m. See you there. O le vaenga muli o le porokala me le nei tau wha malo le ono sa i lo tātua tunu na ua mai a. Le vaenga o le wha mala man maina o le wha unga o le wha masidonga. O nei le tai au, le mo mai le tala mai Samoa. O le ua whatino le fono mamua, o le kapeneta whiriwhiria, o le whainga malo o le fast. E umalana, ona te so'olo lea mai le whaelo i ngāra kapeneta, ma whaaurulunga o matanga luenga umar malo i le so. E afu ina e mau mai le forosanga le na watu. Tu sai mai le whaunga le whaamtilonga le asua nafi. O le fiafi lawana nafi. Nalo ia i loa. Le whainga malo fau. A le atunuu, i lalo le teite inga lana fionga le sawhapito, fionga fiame na mi matafa. Dea labo wha wau, e afua mai le tai au le nei peo ngā ruenga no taua. Leo fo mau le tatu proklame, o se taimi o le tai au nei, e feso o tai ai, le pāna mi o le malo nusila, e mamoli le na wha manuia, personally, i le fionga le tamati i pāna mia o le malo Samoa. A o le sifuruma le lua i le le so, o lo tali to tātua wanoa, e maua mo le fionga le sa whapito, maua leo sa tātou whātaranga. Ia ona longa tu fo, a maua le wanoa, e longa tu lava le tātua tenu. Le tātianga o iei mara teimi o le whaasala pe a maua so tātou wanoa. O le pokarame le tau ni al whainga malo fau whai lava spisi. Very tight schedule this morning. So we're going to step back a little bit and let them start rolling the ball for now. And we're hoping by 12 midday today we can get an interview or even a press release from the Right Honourable, the Prime Minister of the independent state of Samoa. Le totele la se matu fam telanga. Taulunga tuele por kalame le nei tala mai moanga le tātua tenu. Pea o lena, pausunga le pali tele. Ia, mātou pi lima fo i nā. Mātou pi ama i nā i le whawhitai le nā i le tātua tenu. O le tāu nei, alo se whamtalanga. Mai le toi whai le whamtalanga i whea. Samoa, ua tūlo malo. Alo lo i luma, lo tātou sā. E peo na sā iai le whaunga i le aso na nafi. Before no fight, they are nothing. Come on, man. At the end of the day, whether you like it or not, we're still one family. Let's be family again. Now the politics is finished. Ya koe ai ngolo ka ko. Ko fai fale ka ko mea. A ve sirol por kiki ai. Kalor ko ngai na ai ngal vaso lewa. Ko lu masinga ko en kun malo ko lu masinga le ko fisko ngai ka ko ai. Kal wo yang ngai mea. Ai. Al tulanga na pe wole na tsa no tsul pali mo li fol fafte tele sunga to le pa malana fainga malo pe on o ye te me nei. But on that issue, I think Paulo Mele it's down in my notes, but I just need to touch upon it in a minute. But o se mea salo mena le la tilo ye le vaso asau ia ma stato por kala me to ta pena ye le fia lo sa ale ti live na mo Samoa ni aso Samoa wa tulo malo wa ngia lo tanga vai e fa wow le pulenga fa atemakalasi o le malo tuto tasi o Samoa tuile nei fa manuia le tu ya Samoa. God bless Samoa. We'll see you next time. You have a fantastic weekend. We love you too. We'll see you then. Fase fuea.